Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi w'ubutumwa bwa MONUSCO yemeje ko Bintuka yita umuyobozi mukuru wabwo azava ku mirimo yo mu mpera z'ukwezi kwa 11 aho kuba muri Gashyantare umwaka utaha nk'uko byari biteganijwe mbere. Kandi umuvugizi wa MONUSCO yavuze ko iki ari icyemezo Keita yafashe ku giti cye. Ibi nyuma y'inkuru zimaze iminsi zivuga ko Bintuka yita barimo kurwaho iperereza ku byakekwaho. Mu itangazo ryasohowe na MONUSCO bashimangiye ko nta perezida arimo gukorwa ku muyobozi wayo, ko yewe nta n'ibintu by'imitwarire yafatiwe nk'uko byakomeje kuvugwa. Itangazo rinibutsa ko umuryango w'ubumbyi ugendera ku mahame yo kutabagama no kwigenga mu bikorwa byawo byose. Nyuma yo kuva ku mirimo kwa Keita, ubuyobozi bwa MONUSCO buzakirwa mu maboko y'abahagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumbyi babiri, umwe ushinzwe kurengera abaturage no kuyobora ibikorwa, undi ushinzwe ibikorwa byo guhuza gahunda n'ubutabazi. Iri tangazo rivuga ko uburyo buzakomeza kubahirizwa kugeza igihe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumbyi azashyiraho undi muyobozi mushya. Radio Capital rw'inkunga na Loni yavuze ko mu gihe cy'imyaka hafi 5 Keita yayoboye MONUSCO mu bihe bikomeye cyane ku gihugu cya Kongo Kinshasa. Okapi yavuze ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumbyi yashimiye byimazeyo umurava n'ubuyobozi bwa Madamu Keita mu gihe amaze ku mirimo ye. Uruhande rw'u Rwanda rwagiye rushinja Keita kubogamira kuri Kongo Kinshasa mu makimbirane n'u Rwanda, bakamushinja kuba umwe mu bangamira ubwumvikane bw'ibihugu byombi ku mpamvu zitavugwaho rumwe. Mu gihe Keita kandi yayoboraga MONUSCO, havuze ko ananiwe kugera ku ntego yo kubungabunga amahoro muri Kongo Kinshasa ku buryo bwuzuye. Ingabo za MONUSCO zagiye zishyirwa mu majwi mu gushyigikira abahungabanya umutekano no kwigira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kurusha kubungabunga amahoro. MONUSCO ivuga ko yishimira umusaruro Keita yatanze kuko byari ashinzwe yabikoze neza. Ubutumwa bwa MONUSCO bwagombaga gufunga mu kuboza k'uyu mwaka. Bintuka Keita yasezeye ku mirimo ye mu gihe kuri uyu wa kane hateganyijwe inama y'akanama gashinzwe umutekano ku isi muri Loni igamije kongerera MONUSCO undi mwaka umwe kugeza mu kuboza k'umwaka utaha. Bintuka Keita yavukiye muri Guinea mu 1958, yize muri kaminuza ya Paris ya kabiri, Université de Paris, aho yakuye mu bukungu bw'imibereho cyangwa se ekonomi sociale. Nyuma yaho yakomereje amasomo muri kaminuza ya Paris 9, Université de Paris 9, aho yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu buyobozi n'imicungire y'ibigo, Administration et Gestion des Entreprises. Bintuka Keita afite ubunararibonye burenze imyaka 30 mu bikorwa byo kubaka no kubungabunga amahoro, umutekano, iterambere, ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu, cyane cyane mu bihugu biri mu ntambara cyangwa se byavuye mu ntambara. Keita yatangiye gukora umuryango w'ububumbyi Loni mu 1989. Mu myaka yakurikiyeho yakoze mu myanya itandukanye y'ubuyobozi n'amasomo y'ubunararibonye muri UNICEF, ishami ry'umuryango w'ububumbyi ryita ku bana. Yakoreye UNICEF mu bihugu bitandukanye birimo Chad, Repubulika ya Kongo, Madagascar, Cape Verde, u Rwanda, Burundi no ku cyicaro gikuru cy'uyu muryango. Kuva muri Mutarama 2019 kugeza ubwo yagenerwaga inshingano muri MONUSCO, yari umwungirije w'umunyamabanga mukuru ushinzwe Afurika mu ishami rishinzwe ubufatanye mu kubaka amahoro. Mbere yaho hagati ya 2017 na 2018 yari umwungirije w'umunyamabanga mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Hagati ya 2015 na 2017 Keita yabaye umuyobozi wungirije w'intumwa y'umuryango w'ububumbyi n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. Mbere yaho yari umuyobozi w'ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola muri Sierra Leone kuva muri Gashyantare kugeza mu Ugushyingo 2015. Kuva 2007 kugeza 2010 yabaye umuhuzabikorwa wungirije w'intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ububumbyi mu Burundi. Hanyuma kandi ubutegetsi bwa gisirikare mu Kivu y'Amajyaruguru bwatangaje umuhate wo kuvana intwaro muri rubanda, aho bazajya bazizana ku bushake bazajya bishyurwa amadolari mu gikorwa cyatewe inkunga na leta kigamije gushaka umutekano. Mu itegeko ry'intara iyobowe mu buryo bwa gisirikare ryasomwe na Lieutenant Mark Elongo, umuvugizi wa guverineri, yavuze ko intwaro ziri mu baturage ari kimwe mu biteza ubugizi bwa nabi bwitwaje intwaro n'umutekano muke yuko abaturage bazitunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iyi ntara yacitsemo ibice bibiri kandi ifite ba guverineri babiri. Igice kinini cy'intara genzurwa na leta ya Kinshasa kirimo teritwari ya Beni, igice kinini cya Lubero n'igice kinini cya teritwari ya Walikale. Ikindi gice cy'intara kirimo teritwari za Masisi, Rucuru, ibice bito bya Lubero na Walikale n'umujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Inama y'ubutegetsi y'intara Kivu y'Amajyaruguru ahagendera ku mategeko ya leta ya Kinshasa yategetse ko bagukusanya intwaro muri rubanda n'ibiturika binyanyagiye mu gasozi. Guverineri w'intara yashyizeho abagize komisiyo yo kuva ku rwego rw'intara, teritwari na za komine bagomba kuyobora iki gikorwa cyo kuvana intwaro muri rubanda. Lieutenant Mark Elongo ati mu gushumbusha umuntu wese utanze intwaro kuri iyo komisiyo, guverinoma izajya itanga amadolari 100 ku ntwaro K47 cyangwa se iyo bingana n'amadolari 200 ku ntwaro y'ubufasha cyangwa se intwaro yisumbuyeho n'idolari 1 ku isasu rimwe. Aya ni amadolari y'Amerika. Itegeko ryasomwe na Elongo rivuga ko umuntu wese ushaka gutanga intwaro ari kumwirondoro we ntumenyekane ashobora kwegera abategetsi akarindwa, kandi iyo ntwaro igashyikirizwa abagize komisiyo zashyizweho. Naho kandi imirwano ikomeye cyane guhera mu gitondo cyo kuwa gatatu ku itariki 12 yabereye muri Bukombo, mu midugudu ya Maruhu, Machazo, Manyoni ndetse na Mudugudu muri teritwari ya Rucuru. Amakuru agera muri Kivu Morning Post avuga ko imirwano ikomeje kuva mu ntangiriro z'icyumweru mu midugudu itandukanye muri iyo grupoma. Urusaku rw'imbona ziremereye n'izoroheje rwumvikanye aho hantu
kandi ibyo bice nta baturage bakibirimo, nta rujya n'uruza rwagaragaraga ku muhanda Bukombo Kicanga kuva imirwano yatangira. Umuturage waho yaravuze ati nibyo imirwano yumvikanye kuva mu gitondo mu midugudu itandukanye ya Bukombo, aho ikiri kumvikana n'ubu ntabwo ari uyu munsi gusa, bimaze kumenyerwa. Twe tuguma mu rugo kubera ko hano haratuje, usibye mu baturanyi nk'Imudugudu, Maruho ndetse na Manyoni. Dutegereje kureba igikurikira. Ibindi bitero byavuzwe mu midugudu ya Kibunanwa ndetse na Busukura, aho bivuga ko abarwanyi b'M23 bateye ibindiro bya Bazirendo muri grupoma ya Mutanda. Abaturage bataye ibyabo bahungiye ahitwa Bambo, Rusoha, Kashariri ndetse na Kishishi. Reka mabwire kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubitse ku munota wa nyuma inama agomba guhuza wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Abakuru b'ibihugu byombi bagomba guhurira Washington ku wa 4 tariki ya 13 Ugushyingo mu nama agomba gusiga Kigali na Kinshasa bisinye amasezerano yerekeye guhuza ubukungu bw'akarere. Ni nyuma y'ibiganiro byari bimaze ibyumweru byinshi bihuriza muri Amerika intumwa z'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Majaliwa Nduhungirehe yatangaje ko Perezida Kagame na Tshisekedi bombi bari bemeye kwitabira inama yo kuri uyu wa 4 gusa birangira isubizwe ku munota wa nyuma. Asubiza mugenzi we Patrick Muya ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo Kinshasa, wari watangaje ko Tshisekedi adashobora kujya Washington ngo cyese ingabo z'u Rwanda zibe ku butaka bwa Kongo. Nduhungirehe yanditse ku rubuga rwa X ati nagira ngo nibutse ko Perezida Tshisekedi kimwe na Perezida Kagame bari baremeje ko bazitabira inama agomba kubera Washington ku itariki ya 13 Ugushyingo mbere y'uko isubirwa ku munota wa nyuma n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru ya diplomasi y'u Rwanda yongeye ko u Rwanda, Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gushakisha indi tariki iriya nama izaberaho. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye Muya ko igihe gize ngo areke gukomeza kubeshya Abanyekongo kuko bakeneye kumenya ukuri kw'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro akomeje. Amakuru y'ukuri bavuga ko ba Perezida Kagame na Tshisekedi bashobora guhurira Washington ku itariki ya 21 Ugushyingo, aho bazakirwa na mugenzi wabo Donald Trump utegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nasimukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yashyizeho minisitiri w'intebe mushya w'iki gihugu. Ibaye nyuma y'amatora ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 yateje impaka n'urupfu ku batari bake. Dr Mwigulu Nchemba wagizwe minisitiri w'intebe mushya si mushya muri politiki y'iki gihugu kuko asanzwe ari minisitiri w'imari muri guverinoma. Inzobere mu bukungu yigeze kuyobora inzego z'ingenzi muri Tanzania nk'ubuhinzi, ubutabera n'umutekano. Amatora aheruka yateje imyigaragambyo n'impfu z'abantu. Loni ivuga ko ari amagana bishwe n'inzego z'umutekano. Leta ntiravuga umubare w'abapfuye muri iyo myigaragambyo. Ubusanzwe Nchemba avuga ko aranira ubumwe bw'igihugu, kumva ijwi ry'abaturage no gushyira imbere iterambere ry'ubukungu. Biteganyijwe ko Nchemba abanza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko nka minisitiri w'intebe mushya binyuze mu matora. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko amaso yose abanyatanzania bahanze Perezida wa Samia Suluhu Hassan bakumva ijambo agomba kugeza ku gihugu kuwa 5 niba azakomoza ku mfu zaturutse ku myigaragambyo yatwererewe abanyamahanga yakurikiye amatora tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ko abasirikare n'abapolisi muri Kenya bagaragaje ko impamvu ibikorwa byihutirwa bimwe na bimwe baba badashaka ko bamenyekana bakihisha mu maso, nabo ari abantu bashobora kwicwa cyangwa se bakorerwa urundi rugomo nka rubanda rusanzwe muri icyo gihugu. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko ari muri izi nzego bamaze iminsi bavumirwa guhera n'abaturage bavuga ko yaba imyigaragambyo cyangwa se mu bindi bikorwa bakunze kuba bahisha amasura yabo bigateza urujijo. Urukiko rukuru muri Kenya rutse guca urubanza rutegeka ko abashinzwe umutekano ibikorwa byose barimo bagomba kuba bambaye ibibaranga byose n'amazina agaragara. Mu bikorwa by'imyigaragambyo abashinzwe umutekano muri Kenya bakunze kuba bambaye bihishe. Ikinyamakuru abo cyaganirije bakorera ahitwa Lamu bavuze ko akarere kabamo umutekano muke iterwa n'abakora iterabwoba n'ibyihebe bikunze kwica abantu. Bavuga ko kujya guhangana nabo baba bagomba kuba batigaragaje kuko bafite imiryango bakomokamo, ndetse ko ushobora no gusanga abo bahanganye nabo bari mu bakorana bikaba ngombwa ko batigaragaza. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya ivuga ko kutigaragaza ko bashinzwe umutekano mu bikorwa nko guhosha imyigaragambyo cyangwa se gusaka mu kivunge byongera umuco wo kudahana kuko umuntu atamenya uwamuhoteye bagasanga bikwiye kuba bagaragara mu maso banambaye imyenda y'akazi. Hari ibikorwa bimwe abapolisi bo mu mutwe udasanzwe n'ingabo zidasanzwe muri Kenya bajyamo bambaye imyenda isanzwe ya rubanda bafite imbunda kabuhariwe ariko bapfutse mu maso yabo hamwe utabatandukanye n'abakora ubugizi bwa nabi basanzwe. Abo basirikare n'abapolisi bavuze ko kutambara ibibaranga mu kazi kamwe na kamwe atari ugushaka guhunga inshingano zo kubazwa, ahubwo ari amahirwe yo kuba nabo bashobora kwirwanaho iyo bahanganye n'umwanzi utambaye ibimuranga kuko mbere yo kuba komando nawe ubusanzwe uri umuntu ushobora gupfa. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikiye muri Uganda, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika. Banditswe ishyaka y'intara muri kubutetsi muri Uganda ryasubye abantu bose barikomokamo bari kwiyamamaza nk'abakandida bigenga ku myanya itandukanye mu gihugu kuzibukira bakabivamo bagashyigikira ishyaka bakareka gutagaguza imbaraga. Umunyabanga mukuru wungirije w'iri shyaka Rose Namayanja yasabye ko buri wese ashyigikira ishyaka, ndetse yavuze ko uwari umukandida wigenga muri Makindye yemeye kubivamo agashyira bemejwe n'ishyaka. Yavuze ko ntayirarenga n'abandi bakwiye kubivamo amazi atararenga inkombe mu kwiyamamaza mu matora azaba mu kwa mbere muri Uganda. Amakuru avuga ko
abakandida bigenga aho bahuriye n'abatanzwe n'ishyaka barwana inkundura. Nyamara nama yanje akaba asanga bakwiye gusenyera umugozi umwe, umujyi wa Kampala ntuzongere gutegekwa n'abarwanya ubutegetsi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umuyobozi mu ishyaka yavuze ko umukandida w'ishyaka utsinzwe n'uwigenga aba yatsinzwe uko byagenda kose. Ishyaka NRM rivuga ko riri gukorana n'utundi dushyaka duto bakareba ko bagira amajwi ahagije bakabuhuza umujyi wa Kampala. Ku rundi ruhande ariko kandi umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umuyobozi w'ingabo z'igihugu Jenerali Mpozikene Rugaba yongeye gushyigikira amagambo aherutse gutangazwa na Perezida Museveni avuga ko Uganda ikwiye kugira uburenganzira bwo kugera ku nyanja y'Abahinde. Mu butumwa bwe bwumvikana mu bwirasi Muhozi yavuze ati Kenya igomba kuduhereza vuba inzira ituganisha ku nyanja y'Abahinde, nitabikora bizateza ibibazo bikomeye mu bihe bizaza. Muhozi yakomeje avuga ko Uganda imaze igihe kirekire ifunze idafite bicisha ibicuruzwa byayo mu nyanja, kandi ko ikibazo atari ubucuruzi gusa ahubwo ari uburenganzira bw'igihugu n'ubusugire bwacyo. Aya magambo yaje nyuma ko Perezida Museveni nawe aherutse gutangaza ko inyanja ari iyacu kandi ko umunsi umwe tuzayifata. Ibi byatangije impaka zikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane hagati ya Uganda na Kenya, aho abantu benshi batangiye kwibaza niba bitazongera umwuka mubi ubanye n'amahanga hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma ku musozo muri Sudani y'Epfo, Perezida Sudani y'Epfo Salva Kiir yirukanye Visi Perezida wari ukomeye cyane Benjamin Bolmer nyuma y'amezi 8 gusa amushyizeho mu ijoro ryakeye, kandi Salva Kiir yakuyeho Dr Mer nk'umwungirije mu ishyaka riri ku butegetsi Sudan People's Liberation Movement. Nk'uko itangazo rya Perezida ryavuye muri Perezidansi Juba ribivuga, Perezida yategetse kandi ko Mer akurwa ku ipeti rya Jenerali akagizwa ku rwego rwa Private no kwirukana mu nzego z'igihugu z'umutekano. Adukurikiye ibivugwa mu gika cya 51 agace ka 4 cy'itegeko rigenga umutekano w'igihugu rya 2014 nk'uko ryavuguruwe. Njyewe Salva Kiir Mayardit, Perezida wa Repubulika ya Sudani y'Epfo akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo zose Manuel General Dr Benjamin Bolmer ku ipeti rya Private, kandi yirukanwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano. Inshuti ya Mer Addis Ababa Utho nawe yirukanwe kuba guverineri wa banki ya Sudani y'Epfo asimburwa na Yemi Samuel Costa. Undi mu bafatanyabikorwa ba Mer yirukanwe muri Simon Akwei wakuye ku mwanya wa komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro muri Sudani y'Epfo asimburwa na William Anyuel Kuor. Paul Rugare yakuwe ku mirimo ye nk'umunyamabanga mukuru wa SPLM. Perezida Salva Kiir ashyiraho Akuor Paul Kodit nk'umunyamabanga mukuru mushya wa SPLM. Impinduka zaje nyuma yo kuvugwa mbere ko Mer yari afungiwe mu rugo nyuma yo kuba ashinzwe umutekano mu rugo rwe bagabanyijwe cyane mu gitondo cyo kuwa gatatu. Bigaragara nk'igitangaza kuba bikurikirana hafi kenshi muri Sudani y'Epfo kuko Dr Mer imyaka 47 yibonwa nk'uzasimbura Salva Kiir ku butegetsi.